Pozdrav ljudi, sa vama je The Gaming DM i mi danas igramo igricu koja se zove Total Overdose. I da počnem, uzmamo ovo oružje, treba će nam. Ajde, pence. Tako. Uzmemo to, nemam blage zaštađem. Ajde, tu. To. Idemo se. Aha, mi trebamo ući onaj avion tamo, koliko sam shvatio. A ne možemo tu uzeti. Aha, help. Možemo puno sve. Quick, we're being attacked. Can't stay here much longer. Meni je inače zanimljiva igrica i dobra onako. I ne zauzima puno. Ako hoćete, napišite dole komentar za link ako ste skinuti. This is El Gringo Loco! Neko puca na nas. Ne puca, dobro. Ubili smo ga. ¡Estúpido! Ups, izgleda sam ubio svog. Ajde se. Da vidimo. Should have done that job blindfold. Would have been more of a challenge that way. Evo, You've sad ćemo always da been fast, Ernesto, but maybe you should try. Sad ga sačuva. Ajde. Aha, sad neki drugi lik. Valjda mu sin. Nemam valjda. Ljudi, ja sam ovo igrao, tako da znam šta se treba raditi i skočiti iz auta. Cruz here. Everything is A-OK on my first job as a gangbanger. Good. Now open the door and get ready to jump ship before you hit the tanker. Eto, ovi koji nisu razumiju, znači sad ono sistem tamo što me strelca pokazuje, ja trebam zaletiti u auto i ovako otvoriti i iskočiti, ovako. Ajde. Inače ljudi, sviđa mi se ovako ovaj krenuo lopatom. Što čovjek grabne. Idemo po taj kombi, trebamo ga uništiti. Dobro, nema veze. Ajde, ubit ću ga, izvini. Razmijenit ću ga. Tu, dobar. Evo, ubrzamo. Sviđa ako se vam puška.
Imamo još jednoga da ubijemo. I sad da je primetio. Evo sad, imamo malo i smiješno. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Like, share, subscribe i vidimo se do sljedećeg videa.